Pamirsa adolan retail ring Provinsi Bali, ketar kayang nincap becik, yening saihang ring sasih sedurung nyane. Indike inucap kecinayang saking indeks penjualan real IPR Bali Januari warse kalih tali 3 likur, ketar kayang abulan tumbuh siki komaroras persen, yening saihang sareng sasih Desember warse kalih tali kalih likur. Panglimbakan eceran ring Bali sinarengan ring pemargi sayan ageng nyane parikrama pariwisata ring Bali miwah kahanan ekonomi Bali sayan mecikang. Kasumekenan antuk ngelaksanayan kinerja penjualan eceran Bali ring Januari warsa kali tali 3 likur inucap kekantenang sayan becik sayang sareng kahanan nasional sane termoderasi ring IPR nasional antuk min kalih koma sia persen MTM. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Trisno Nugroho Mausang, yening penarkan adolan retail ring Provinsi Bali sasih Januari, kantun tumbuh positif siki koma roras persen MTM, akehan kelompok barang kauningin nincapang adolan eceran utamanyane ring kelompok barang peralatan informasi dan komunikasi antuk pitu koma 5% MTM, miwah bahan bakar kendaraan bermotor 6,petang% MTM. Selanturnya nih kelompok barang suku cadang dan aksesori serta perlengkapan rumah tangga miwatiosan termoderasi suang-suang minus 0,5% MTM sah minus 0, kali persen MTM. Ringgalah pungkuran adolan eceran ring Provinsi Bali pacang kerak sebecik sinarengan ring sajroning pangupaya nampenin inflasi sane kemargiang ring suang-suang wewidangan mangde sidenin capang adolan eceran. Citamaya Bali Pos nguningayang.